Welcome to Serbian 101 course. Let's practice reading the text about Jeremija. Jeremija se nalazi na jednom mestu u centru grada. On je gladan i žedan, ali je i veseo. Oko sebe vidi hranu, piće, stolice i stolove. Ispred njega se nalaze prodavci i prodavačice, odrasli ljudi, tinejdžeri i deca. Gde se Jeremija nalazi? Now let's read this story once again, but a little bit faster. And shall we use this gapped text? It will be more interesting. So let's try to do this together. Jeremija se nalazi na jednom mestu u centru grada. On je gladan i žedan, ali je i veseo. Oko sebe vidi hranu, piće, stolice i stolove. Ispred njega se nalaze prodavci i prodavačice, odrasli ljudi, tinejdžeri i deca. Gde se Jeremija nalazi? Bravo. And there is one more text. It's your turn to read it on your own, but start with I. Good luck.